Abdishkur Hacı Nurmatov. Bir Arabi jönөкөй çölde жүргөн, мал багып жүргөн, jönөкөй bir койчунун немесин кара. Асмаи деген алым, шаир. Пайгамбардын мүрзөсүнүн жанына келдим да, кантип саламдассам, пайгамбардын жанында кайсы дуаларды кылсам деп bir Arabi jönөкөй, бедуин пайгамбардын мүрзөсүнүн жанына келип, эмне дерим билбей турсам дейт, жанагы bir чөлдөн келген, койдун артында жүргөн адамдын сөзүн угуп таң калдым дейт. Ал келип мындай турат дейт. Алакан жай мындай деп. Аллах эртең барганда бизди ушундай дуа кылат. Аллахумма хаза хабибук. Аллахым, бу сенин сүйүктүүң Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Не дейт? Allahümme hâzâ habibuk. Allah'ım, bul Peygamberin mürzesi de Peygamberin söğü жатқан жер. Bul senin suyuktun. Ve şeytanu aduvuk. Şeytan senin düşmanın. Fe in gafartali sarra habibuk. Eğer hazır beni keçirsen, senin suyuktu Peygamberin suyunut. Allah'ım, hazır beni keçirsen, senin suyuktu suyunut. Ve fâze abduk. Bul bende olsa, İyiliğe gelip azaptan kurtulat. Ve hazine aduvuk. Düşmanın şeytan kaygırat. O 48 yıl azgırdım ile. Kancadasın? 28. Allah deyip ne kılattın? Allah'ım, bu senin suyuktüğündün mürzesi. Men senin kulunmun. Şeytan senin düşmanın. Eğer beni keçirsen, suyuktüğün suyunut, düşmanın kaygırat. Fe illem tagfirli. Allah'ım, hazır meni uşul jerde keçirmesen, hazine habibuk. Suyuktüğün kaygırat, ümmetim keçirilmedi de. Ve radiy aduvuk, düşmanın suyunut şeytan. Ve halaka abduk, benden öldü deydi. Benden azapka duşar olat deydi. Ve ente akram min en tuhzine habibuk. Biroq men bilem, sen suyuktüğünde hiç kaçan kaygırtpaysın. Sen suyuktüğünde hiç kaçan vatarza aduvvak. Düşmanındı razı kılbaysın. Vatuhlik abduk. Benden de hiç kaçan bir ölümge duçar kılbaysın. Allahümme inna akramel arab iza mata fihim seyyid. Ey Allah'ım, biz Araplarda deydi. Ulular, kolunda barlar, el başkargandar kaza olsa, anın mürzesinin canına kelgen kezde, bular kuldardı azat kılatıla deydi. Ne kılatıla? Kul azat kılçı beken, anda kul elevçilik var da. Şu kulda azat kılalı, soğubuğa tiysin başka olsun deyip. Araptardın dinge çeyinki olgondoru, uluları kaza olsa, kuldarın boştonduğa çıgaratıla. Bul ululardın ulu olgan suyuktun Paygambardın mürzesi. Men bendengdin moynunu dozoktan kutkarçı dep dua kılıp atat deydi. Alar kulduktan boştonduğa çıгарган bolsa, senden suranam. Bul ululardın ulu suyuktülerin suyuktüğü olgan en ulu Paygambardın söğü жатқан жер. Bunun meçitinde özüңden жалбарып суранарым, алыстан келген рахматыңа мұқтаж болған бенденин денесин дозоктон куткарчы дейт. Жараткан Аллах табарак ва таала барып пайгамбарды зиярат кылуу насип этсин. Сиздерге да насип кылсын. Иншалла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эртең ушул жамааттын атынан баарыңыздардын атыңарды атай албайм. Бирок 12-чи микрорайонго дайым шемби күндөрү шам менен куптан арасында келген үммөтүң сага салам айтты деп иншалла Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salamlar жеткизип барабыз. Amin. Allahumma ighfir lana zunubana ve kaffir anna sayyi'atina ve tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala zikrika ve şukrika ve husni ibadatik. Ve sallallahu teala ala khayri halqihi Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecma'in bi rahmetika ya erhamer rahimin.